Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri bideo berri honetara. Eta ze horrekit badakizue, eskerrak eman nahi dizkizuet, zuek gabe kanala hau ez delako ezer, eta zuek gabe un jarraitzaile baino gehiago izatera ez nintzatela gela helduko netzatau oso posgarria. Eta bueno, hemen egingo dugu YouTube kanalean sekzio berri bat, kanpaina ezberdinekin, batzuk agian modekin, eta ongi pasatzeko kanpainak, ere ez oso luzeak, ez oso laburrak, helburu zehatz bat izan gabe, ongi pasatzeko. Eta, bueno, kasu honetan, hasiko gara kanpaina berri bat. Mortal Empire, I am Tyrion, heir of Anarion. I live to serve Ariel. Vale, hasiko gara kanpaina. Nire badago hemen frogatu nahi dudan heroi bat, aukera hori daukagu. Sé siempre vigilante, mi eterno señor. Vengo a ofrecer mi ayuda al bosque en este tiempo de grandes peligros para Azeloren. Hay potenciales enemigos por doquier. Al norte, los bretonianos aguardan pacientes. Aconsejo cautela. Sus ansias expansionistas son conocidas, pero pueden ser buenos aliados frente a enemigos comunes. Además, crecen las incursiones pieles verdes. Mancillan la santidad de los bosques con su suciedad. La solución es la guerra. Ataca sus chozas de las montañas y acaba con sus incursiones. Al oeste se congregan las manadas de los hombres bestia. Esas fieras astadas lo mancillarán todo, incluso tus bosques sagrados, si no los detenemos por la fuerza. Debes cambiar las tornas, volver la lucha en su contra. La mácula del caos no debe mancillar el claro del rey. Los hombres de las tierras bajas saben que la intrusión se paga, pero siguen entrando en tus bosques sagrados. ¡Se acabó! Échales de los lindes del bosque. Amenazan el roble eterno, señor Orión. Es hora de unirnos en su defensa. Los Array de Azeloren prevalecerán. ¡Guerra! No. Vale. Vale. Lehen da bizi, zer behar dugu. A ver. Ambarbi. Eta
Protector of the forest. Bueno, Saulus. Echaron aviones. Vale, sartu harra. They will be stopped. I live to serve Una Ariel. acción semejante nos llevaría a la guerra. Por glorioso que eso sea, procede solo si buscas un conflicto. Yes. Rey. Vale, hendi ezin dugu eroiak izan honekin. Shield of Athel Lauren. Rays of Kronos. Puedes gestionar tus relaciones con las potencias extranjeras mediante la diplomacia, mi señor. Sopesa la situación con cuidado antes de aceptar un acuerdo. Torgoband. Ill considered. Vale. Pensa. A ver. También. Vale. Hijo, esan dela kriston kagada, baina bueno. Hortik horko bat kentzea ipotzekin gero ondoro bateko aldugu moduan. Vosotros, Asrai de Azelloren, vivís en armonía con el gran bosque al que llamáis hogar. Con todo, hay quien desearía ver este paraíso destruido. Lleva la sublime furia de la naturaleza contra tus adversarios y protege el bosque de todo aquel que ose amenazarlo. Damsel. Ah, ondo. A ver, defentsak. Bueno, ezin gara kexat. A ver. What? Only true vengeance will make me happy. Is that what you offer? No chance. Vale. Aurrera joan beharko gara.
roble eterno es la fuente de toda la vida del bosque. Si lo cuidas bien, florecerá. Si descuidas su bienestar, dejará. Vale. God King of the Deepwood. Going. Igual izango da kriston kagada. Baina, bueno. You have orders? Vale, izan da kriston kagada. Oso ondo. Lord of the Azray! I will make it so. King in the woods, you have my blessing. Attack! Hala, galduko dugu. Oso ondo. You called? Beginning my journey. Oso ondo kagada. Azray, this is Athel Loren, home of the Oak of Ages. Hala. Lehenengo kagada hor. Bitxandetara. Oso ondo. El ámbar se crea con la resina de las raíces rotas del roble eterno. Y está por todo el mundo. Para proteger a Athel Loren de aquellos que buscan su final. Habrá que conseguir todo el ámbar que sea posible. Orders? Vale. Amén. Uy. Lady of the Azray. Eske kanpaina on erraz esateko eske ez dakit egiten nola hartu. Ez dago ongi optimizatu. Ah, vale.
Perfecto. Barakin hasi naiz, hasi ez behar nuen garra bat. Lady of the Glade. Vale. Hori You bierna need me? hauek. Ez dago txartotzen da pasa. Tudutos. Etorren nahi baduzu, Una emboscada. Prepara a tus guerreros para luchar. I. Hemen ezin dute zer egin. A ver. Eta hauek nondik agertu dira. Venga ya. Ondo azteko, How ez? can I assist you? Agerko dugu beste bat. Highborn. The forest has spoken. These are dark times. Glade Lord, at your service. Can I offer assistance? Oso ondo. Zena pikutara. Hor dokagu... Vale, cagada monumental. Gudera badatoz, ba gudera go. Bai, jogatuko dugu. Ez dakit nola molatuko naizen hauekin. Baina, bueno. Minotauro bat, dantzariak, arkero zongo. Glade Lord of Athelloren. Horra. Venga ya. Pull back! Torreón antza. Baina azkar gainera, osea, una cagada. Korrika. Guztiak etorri korrika.
Hori zue casi tiro, es que torri korrika. Ever ready. Swiftly. El enemigo usa los bosques para ocultar sus movimientos, mi señor. Ya, Acércate con cautela. no, The winds are changing. Fear the horn of Kurnos. Dale, sube, corra. Blade guard. Es que, buah. Sabéis anda Cristón putada. Torre Ascar. Joder, ongi azteko. Horra. Oso ondo. Cagada eta cagada gehiago. Ready to hunt. Blade guard. Warriors of Ares. A ver. Daughter of Athel Lauren. Vale. At once. Yes, with haste. Eternal guard. Horra. We never miss. Swiftly now. Advance! Withdraw! Eternal guard. Glade guard. Athel Lauren. To the fray! Athel Lauren. Wildwood Rangers. Lord of the Deepwood. Zurifair. Yes. Your orders? To battle! Deepwood Archers! Wildwood Rangers! Straight away! Immediately! Horra, joder. Withdraw! De moduan de cagada en cagada. To war! Slay the beast! Es que justo atrás hay de modo. Withdraw! Azray warrior! To the hunt! To the fray! Ready and eager. Athel Lauren. Elenil! Deepwood host! Vykarnos! Wildwood Rangers! Highborn! Vykarnos! Eternal Ouais. Guard! For Ariel! Die! Athel Lauren! Ever ready! The forest! Attack! To the fray! With haste! We are tireless! Slay the beast! Vykarnos! We will have vengeance! Slay them! Awaiting orders! Pull back! Glade Guard! Pull back! Azray, attack! Weapons loose! Attack!
Vale, nola galdu kanpaina bat, bideo batean. Oso ondo. Dauntless Azray! To the fray! Attack! Lord of the Glade! Eager and ready! Vale. Eternal Guard! At pace! At once! Acknowledged. Understood. Our bows are yours! Straight away! Orders? Athel Lauren! For Kernos! Battle ready. Moving. Glade Guard! By Claro. Kernos! Hostia. Ready! End them! Beware their primal Eye away! A ver. Egin. Me cago en... At speed! withdraw! The Lady Ariel! Kill them! Glade Guard! By Kernos! Quickly! Shoot! For Eldrazor! Dauntless Azray! For Isha! Child of Kernos! To battle! To battle! Glade Guard! Fire! I stand ready. Pull back! Toma ya. Vamos, no al dudo ya. Es que... Guardianes. Protector of the forest! Weapons! Loose! Buah. Battle ready. I will comply. Fury fair! Azray warrior! Ya. Behintzat bazaia gordeko dugu. Izan da kriston kajada. Uf, 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 uf. La kriston cagada.
Pikutara. Dríada espía. Vale. Proud son of Athelloren. These are dark times. How can I assist you? Vale. Torrion Anchoren Nator. Bueno, banago volta. A ver. Zer egin beharko genuke lehenengo. A ver. Can I offer assistance? Bueno. The forest has spoken. Highborn! No mercy! Vale. Denak pikutara. My journey begins. Vale. Can I offer assistance? Starting out. Honorra. I'm on this enchant. Que vas a niveles. Ah. Este nivel va. Au. Terensu. Orders? For the Cadai!
Vale. Beginning my journey. Oraingoz ez zaitugu behar. What do you need? Your orders are acceptable. Glade Lord, at your service. You need me? Not by my hand. Vale. Tremendo. Orders? You have been granted access to the halls of Athel. Ludicrous. Ya. Glade Lord, I will not believe a word you say, but speak anyway. Short-sighted. Engaiado. No, este nivel bat. Vale, orduan txanda pasa. A ver. Vale. Hori garrantzitsua. A ver. Carcassonne. Dark are the... I am Morgiana, Fey Enchantress of Bretonia. Dark are these times, and dark. Bueno. How can I assist you? Oraingoz ez. A ver. These are dark times. Going forth. Lady of the Azray. El Consejo de los Elfos controla la fuerza de los reinos del bosque. Aquí, los nobles señores y damas de Athel Loren dispensan a sus súbditos con la gran sabiduría del bosque. Vale, orduan Zuhor. Zu ezin duzu. Vale. Vale, txanda pasa. Gauza kaskar. Mi señor, una potencia rival desea Vale. efectuar cambios en vuestras relaciones. Hori
hori ondo dago. At your service. Proud daughter of Athel Lauren. You called? Lady of the Glade at your service. Horra. Can I offer assistance? Not for all that's safe in the world. Azray. Bitxandetara, I refuse. Horretako bi hanbar behar ditu. Eta hanbar daukagu bederatzi. Eta noiz izango du... Txanda pasa. Eske hastiak izatea joko honetan oso garrantzitsua da, ipotxa ez baldin bazara. Gara se badatoz, ba ondo. Ez da pentsatu ere. You may speak your honeyed words. Bai. Zatuko gara. El roble eterno está siendo atacado, mi señor. Protégelo. Nork egin dio erasoa. How can I assist you? A ver, txanda pasa. Nor dago erasotzen. Durtu. Zer zaude hor egiten. A ver. A traitor stands before me. Speak, traitor. Ondo. Elfoekin ondara batea. Elfoak izan oso ondo dago. A ver. Siglagasti tuat valis nellum abyss. Vale. Highborn. Welcome to the halls of Athel Lauren. What do you want? Orders received. Eta You need Windrow. me? The woods of Athel Lauren welcome you. Deliver your misguided. Lehenengo zer duzuen nahi. Hemen, bigarren nivelera. Lady of Athel Lauren. Txanda bat hemen, guarnizio moduan zer daukagu. Esploratzaileak, driadak, infanteria... Vale. Eta honek ematen dizkigu.
Vale, konforme. Ba, uste dut oraingoz hemen utziko dugula eta hurrengoan gehiago. Agur.